Kublai shibuni pi iwai ibapeja kanika video kabadai mentakasngi. Katkum ketolong kubor kablami napo Washington, United States of America mentaga katwai tarik September arhajar arpau. Layok jingtip baka North Korea authorities kala hukum yaki sipai pansiat yap yaki brew kibawan napo kari China. Katolong kubor kala ong syusyuru bawat lajan barok kiri kibadon hakeleng jongka pertai kila syakta hakane keklam covid kat kandai. Henry ka North Korea pat kadai kawai na kiri kabadang laj hadu kini kisni na kajing syakta hakane keklam covid kat kandai. Katolong kubor kala ong syusyuru bakanong ba Pyongyang kabadai kanong ba jongka North Korea kalakang yaki jaka kaput bat kari China nadu upnai Januari arhajar arpau. Katkum kajing ong jung urobat ubadai commander jengka US Force Korea ulaong baki lakang ya kaput bat kari China kadai nakadaw bakajur palat kajing ya kayitu hapdeng kari China bat kari North Korea. Ulaong syusyuru wat hadin baka North Korea kala syakta bat syakharwit haka aryong Taipon hauni usngam bat palat arspa teli kilong yeng kibla syapen pra bat rat dengkong hakane ka aryong kabajur. Henry Kim Jong Un ubadai unong yalam jongka North Korea ulah hukum yaki sipa jongka North Korea baki day bansiat yap bejeki brew kibawan napo kari China klang banlaj na kajing sapriang jongka ni ka klam coronavirus. Tangkine kublai shibun.